Yeah, navzao Panjala family represents society unika. Makatim to let's high now. Yeah. Now basta now Depa zai. Yeah. Depa. Sao hala now use out sa kanaw lapasawa na trap man javara vavao. Livil na yambuni degré volcaniki. Kami chapa na chinu animbibi la facite amanchinchini vazahay majestic anat game zahay chimchich va panjala timofkinte baksa nyaftoy we fle feeling tena easy iha manchinchini failatsa kweti ya de baksa nyafya nuvala ya kweman ya de baksa mlame ya gatai faza viman ya de baksa kwa ya de baksa ya de baksa kwa ya de baksa Sao kwa royal ihambanian mahaizami petsik tisera fahatan Tule trapezi andraza voa usofy alio vava fa zahay panjala fa javara fa zahay zakanao iampetraha avao lafa tsy te amiela fa io tiahy avao suifireo tsy vita tozoro ambony avao tsy vita panjala familia Nao kwa hezao miva mahita raha taonao mimeni lava lefinao ro atao fa tiahina engao tofa tiatsinao tozoro mflay avao objectif antrahy ezahay mahalay ezahay kwa he mave toatry ambany na iha hanaraty kwa ovoza fahatany ningakoany kwa izao belera zao tsy miasa say aminolo fahatany ya de baksa nuvala ya kweman ya de baksa mlame ya gatai tfaza viman ya de baksa kwa ya de baksa ya de baksa kwa ya de baksa iha mivera fa zay wenera forever na iha hanarati tuake afachichaji mikisakisaha fa zahay manjafaly anatrap fa zahay man mampop faratsy depa zay No, question now Panjala family represents society nigga Zahay avao koa toy Yeah